Poštovani putnici, sledeća stanica je Trnjak. Molimo vas da se pripremite. Poštovani putnici, voz je pristigao u Trnjak. Sledeća stanica Crni Križ. Poštovani putnici, voz je pristigao u Crni Križ. Sledeća stanica Zlodol. Poštovani putnici, vanredna informacija. Na putu je nastupilo nevreme. Bićemo primorani do stanice sačekamo oko 1 sat. Može se desiti i pripremljeni prestanak struje. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti. Ipak, vi nikuda ne želite. Crne, imate vremena. Zato vam želimo ugodno i zabavno čekanje.
molim. I da kažem da sve to osjećam. Neka se desi da pacijenti umre za mene operacije. Ne može duša da izdrži. nešto se tebe.
Dobro veče, atmosfera fina, zabavna, a vidim i neka poznata lica, pa da, vidim, pa dugo se nismo videli, pa nije te bilo, baš lepo što si došli, dobro je što si tu, dobro je što ste svi tu, drago nam je što ste tu, što ste došli, jer mi smo za vas večeras spremili finu malu zabavicu, fino malo iznenađenje za sve. Evo kako se radi. Ja ću vama postaviti pitanja, a vi ćete meni dati odgovore. Što da ne? Ali, nemojte se brinuti, nemojte da se uopće uznemiravate. Ne morate govoriti iz svog ličnog iskustva, ne. Nećemo se dati. Mi smo spremili odgovore za vas. Kod moje ljubke asistentkinje imamo neke ceduljice sa odgovore u džepu. Imaš puno u džepu. Pa da počnemo. Ajde da počnemo. Moje prvo pitanje glasi. Šta ste radili kada se završila vaša prethodna radna nedelja? Samo da vidimo, neko da vidimo, dama, gospodin, dama. Evo dama. Znači, to baš tako. Dakle, samo u ženskom rodu. Ne naučili smo mamu. Okopavao sam svoju mamu zen baštu. Zen bašt. Pa to je fenomen. To je divno. To je prelepo. To je divno. Zen bašt. Pa nema. Ja čim sam ovako prilazila, jer sam odmah shvatila da to je jedno duhovno biće, da ova žena ne bi ni mrava zgadila. Složit ćete se, potpunosti, da. A to za zen baštu da ste se fenomenalno setili. Znate, u današnje vreme, kada je čovjek pod ovakvim pritiskom, imati svoju malu oazu, pa to je fenomen. Jer kao što znamo, stres jeste bolest sadašnjice, složit ćete se, mada i kancer kažu da je u porastu. Eto, na primjer, u Srbiji u 2005. godini, u odnosu na 1999. godinu, kancer je u porastu kod muškaraca za 21,8%, a kod žena čak 16,8%. Pitam se, zašto? A gdje ste vi bili? Pitam, gdje ste bili? Ja ste, smo na malom kratkom vikendu u Bosni. Šta imam naprijed, smo se vrstali. Dobro. Ajmo dalje sa pitanjima. Sljedeće pitanje. Vlađa radila radio nakon posla. Šta se muško-žensko? Evo svoje, evo mi. Baš vidite. Bio sam po decu da ih dovedem iz školu, jeli smo, radili domaće zadatke. Uveče smo pored televizora malo odrevali. Kada su deca legla, vodio sam ljubav, a onda sam zaspala. Vodili ljubav. Ste čuli? Vodila je ljubav. Vodio ili vodila je ljubav. Pa to je divno. To je rodiola. To je divno, fantastično. Zato što, znate kako, istraživanja pokazuju da čak 60% ljudi prekida vezu u kojoj seksualni odnos dosada. A čak svaki četvrti ispitanik u našem istraživanju vezu u kojoj seksa nema, odmah automatski prekida. Gotovo. Mada, znate kako, mi Srbi i nismo tako dobri ljubavnici kako mi se hvali. Da. Kod nas u proseku seksualni odnos traje od 3 do 8 minuta. 3 do 8 minuta. Da. Prosek našeg proseka je 5,5 minuta. 5,5 minuta. To 5,5 minuta.
Bum, tras i ništa. Da su neke druge stvari trajale tako kratko. Imam još jedno pitanje. Šta je najgore što vam se dogodilo u ratu? Jedini moj san je bio povratak u mnogo naši. Zamišljam kad se probudim, možda bi se moj život drugačije odvijao. Cijel svijet mi se srušio. Učesnik oružanih sukoba na teritoriji Republike Hrvatske. Velika zverstva nad djecom. Da nije bilo tog rata. To se desilo u periodu. Kad je počeo rat, cijeli zavoj je bio krvav. Jedan veliki broj poludjelih izgubio svoju porodicu, braća na službi, braća na službi. Puno puta u noći kad legnem. Očekivao sam čovjek se malo kaže navika. Jako teška priča. Hvala vam puno, možete slobodno na svoje mjesto.
of the misery and joy. I'm feeling quite insane and young again and old because I'm mad about the boy. Mad about the boy. It's pretty funny, but I'm mad about the boy. I can't believe it's true, but when I'm blue
Znaš ti dobro ko? Gdje su?
Zanima me kako danas kao ratni veteran gledate na žrtve rata? Ja sam 1991. godine kao pripadnik rezervnog sastava bivše Jugoslavijske narodne armije učestvovao u ratu na teritoriju Republike Hrvatske. Danas ne mogu da izbrišem iz sećanja najužasnije slike ubijenih tela dece, nemoćnih staraca i žena. Živim sa belegom ratnog veterana i nekad se teško nosim sa tim, nije mi baš najlakše. Želim da prihvatim svoju ličnu odgovornost za ta dešavanja i da osudim sve zločine koji su učinjeni u tim ratovima. Najradije i često se odazivam susretima ratnih veterana i u organizaciji Centra za nenasilnu akciju često obilazimo, idemo u posjetu i obilazimo obeležena i neobeležena mesta stradanja tih ljudi. To je ujedno negde i moja prilika da ja izađem iz ulogu žrtve, jer u razgovoru sa jednim brojem ratnih veterana ja često čujem kako smo mi, ratni veterani, najveće žrtve tih ratova. Ja zapravo ne želim da ostanem u ulozi žrtve, već ne želim da izrazim moju empatiju i solidarnost sa tim žrtvama. Bili ste ranjeni u ratu. Kako to izgleda? Da, ranjen sam. Godinama sam koliko u Republike Hrvatskoj 40 veće godine izgleda fašist. Osjetio sam jako udar telo i pao. Ušao sam da podignem, onako malo sumrvici, primetio sam da nemam deo uniformi, deo opreme. Tek onda sam primetio da nemam ni deo ruke. U tom trenutku nisam osjećao bol. Prva pomisla mi je pala. Najbolje da se ubijem, da se ne mučim ili da ne padnem u ruke kao zarobljenik. Međutim, savrci moji su me odatle izvukli do prve prikladne bolnice, odakle sam prebačen u Kninu, gdje sam operisan. Posle nekoliko dana sam odavno helikopterom prebačen u Banja Luku i tu sam ležao nekih 10 dana, dok nije stigao autobus sa nosilima, kojim sam prebačen u Beograd da dalje lečenje. Posle rata je bilo puno poniženja. Verovatno. Koje je bilo, da kažem, najgore? Da, to je dosta situacija. Podijelit ću tako sa vama. Nakon jedne operacije, kad sam došao k sebi u bolnici, htio sam odmah da idem noći. Nisam mogao da izdržim još jednu noć u bolnici. To mi je bila 12 operacija. Na moje inzistiranje pustili su me. Kad sam krenuo kući, odlučio sam da odem do ambulante, da odmah uzmem uput za kontrolu koja mi je trebala za 21 dan.
ordinaciji. Bilo je puno ljudi u čekaonici. Onako polako su se smicali da ne bi neko zapeo za štap. Došao sam do vrata i pokucao i u tom trenutku jedna starija gospođa je izlazila van. Provirio sam, rekao sam ide, ono sam nam dobro vidjela. Ušao sam unutra i vidio sam jedan krevet sa strane. Došao sam do njega da sjednem, nisam mogao da stojim. Ona se digla i počela da viče. Šta misliš, ko si ti? Izlazi van. Doktorica, ratni vojni invalid sam, evo dolazim iz bolnice sa operacije, treba mi uput. Šta ti misliš, ko si ti? Sad ću da zovem obezbeđenje. Izađe van, zatvori vrata, ja sam unutra. Nije mi dozvolila ni da kažem ništa dalje. U tom trenutku bijes, sad nek dođe bilo ko. Dignem se i stanem u bol, noga. Sjednem ponovo i u tom trenutku nešto je puklo u mene. Potekle su mi suze. Neka nemoć, jad. I sam ne znam šta. Šta ću sad? Najrade bi izašao kroz prozor van. Nema niko ne dolazi. Treba sad izađem van, da prođem kroz tu čekaonicu, puno ljudi. Teku suze i dalje. Kako ću da izađem, da me vide da sam uplakan. Nekako se saberem i krenem van. Izlazim. Ljudi u čekaonici se razmišlju više nego što treba. Ne dižem pogled. Vidim, onako gledaju u mene kao da sam neki šugavi pas. Izašao sam iz ambulante, nisam dobio uput. Ni nakon 2-3 nedelje nisam otišao u bolnicu, sam sam izvadio vršiti priznao. Kako danas živite sa činjenicom da ste ratni veteran? Da bi se saživao sa ratom, trebalo je 2, eventualno 3 dana. Godine su prolazile, u jednom trenutku kažem. Vremenom sam zapravo shvatio da je rat ostao negdje duboko u meni. I sam čekao pravi moment, pravi trenutak da ponovo izađem. Hvala. Ovo su 4 pitanja i 4 odgovora. A u Srbiji ima između 400 i 700 hiljada veterana rata. Hvala. Poštovani putnici, važna informacija je da je nevreme upravo stala. Struja je ponovo stabilna. Vaš voz je spreman za polazak.